Ash yn mentro am eiliad dros y llinell hanner. Yn canfod Jake Phillips, sydd wedi curoedd un a sy'n gwthio ymlaen I groesio ddod tuag at Wild! A mi gath Wild at y bêl gynta, ond yn methu chadw I lawr. Phillips. At Howard, mae'n cael ei nôl, Phillips yn croesi tuag at Wild! A dydy Michael Wild ddim yn mynd I fethu o fanna. Peniad Wild, os yw dwy llath I ddegfed gol gyngrair o'r tymor. Bradley, mae'n nôl I Hart, Hart I tharo'n hir, I tharo'n syth lawr, gongwddw Cain Owen. Owen yn ergydio! Wel, oedd y gwynt tu ôl iddo fo, a fe welodd Cain Owen fo gyda amser, ac o ddim yn bell o 20 llath allan, mi darodd o hwnna'n dda. Big Morris, cael ei dal ar y gwynt. I tharo ymlaen gan Wild, Kenny seri hôl I, Jack Kenny, a mae'n dwy! Ar ôl sgorio, dwy, yn ebyn Aberystwyth os dwytha. Mae Jack Kenny wedi dyblu mantais y Fflint os yma. Ac o ddim I ddeud y gwir. Walsh, yr eilydd, newydd dod ymlaen. Ail gyfla I groesi fan hyn. Mae Walsh wedi cael ymlaen I fe'n, mae yn croesi. Wood, codi ben, Wood yn ergydio! A mi wirodd I, oedd I aros Weaver, ac oedd hwnna'n dipyn o'r bediad gan John Rushton. Bradley. Hart yn croesi. Cadwaladr yn cael amser I droi. Cadwaladr yn ergydio. Mae'n syrthio I Wild, oedd o ddim yn cam sefyll. A mi stopiodd am ddiffyn Pen-y-bont. A mae'n Llimanwr di newid I feddwl. I gododd o'i Limar yn hwyr. Hwna'n benderfyniad adleuol braidd a ddeud y lleia. Clutton. Mae'n mewn i'r cwrs Cosby, Lewis Clutton mewn lle. A'i ergyd o yn gwiro oddi ar Kai Edwards. A heibio I Rushton yn y gol. Ac efo chwarter awr I fynd. Mae'r ymwelwyr nôl yn y gêm. Morris yn ei tharo'n hir. Wild. Yn ei tharo draws I Kenny fynd ar ei hôl I. Owen, ddim y cyfyddiad gorau ganddo fo. A mae dal yno, mi nath Morris yn dda ar ailwaith. Kenny'n ergydio! A mae'n saff rwan. Ail gol y pnawn I Jack Kenny. Ac yn yr amser am anafiadau. Mae o wedi gwneud i'n saff i'r Fflint. Yeah, it's an excellent result. We looked at this week's fixture. I think Pen-y-bont are an excellent side. I think they're really well drilled by Reece. I think he's worked wonders over the last couple of seasons, and I think they're a team that will be in and around the top six. I think they'll probably finish in the top six. So with the run of form that they were on, we had to make sure that we were right today. I thought we played really well in the first half. In difficult conditions. I'm not sure where the wind went second half, but it changed around a little bit. And we had to find a way second half to dig back in when they came back at us to make it 2-1. So in pivotal moments in the game today, I thought the players were outstanding in terms of changing formation, taking on information, and then carrying out to to get us a deserved 3 points in the end. Fi'n credu ni'n anlwcus, fi'n credu ni'n heiddi rhywbeth allan o'r gêm. Yn edrych fel wedych chi am mod galed heddi, ond oedd hwnna o fantes ni yn y hanner cyntaf. A fi'n credu dylsyn ni sgori cwpl o gwyliau yn y hanner cyntaf, ond wnaethon ni ddim, a fi'n credu nhw'n well na ni yn y ddoi bocs heddi. Oedden ni'n gwybod pan nathon ni fewn i'r gêm, faint o rhediad da mae Pen-y-bont wedi bod arni. Gafon nhw ganlyniad gwych yn erbyn Bala wsos dwytha, ac oedden ni'n gwybod bod hwn yn mynd i fod gêm anodd iawn i ni heddiw, ac nathon ni sylweddoli hwnna efo'r tywydd hanner gyntaf, ond fel da ni'n neud, da ni'n taflu bob dim at nhw, ac da ni wedi creu digon o gyfleon, ond da ni'n falch iawn i gael y canlyniad yn y diwedd. We knew it was going to be difficult. Pen-y-bont are a very organised side, well drilled, they've got a good team, and we turned up and we stuck to the game plan and it worked. And on a personal note, you're on fire at the moment. That's 4 goals in a week. You're nearly catching up with Mike Wild. Yeah, I've still got quite a bit to go though. But on Wild, it's it's great to play up front with him. I think, like Gibbo said last week, we're a good foil for each other, and I'm really enjoying my football at the moment, particularly playing up front with Michael.